abe ekhaya uyakhuluma nje nemadvodzana akhe. Nakuthiwa emadvodzana kuba ngilokuthi nje iBhayibheli likhuluma ukuthi uNkulunkulu he said, why kungathiwa she said? Akusho ukuthi nabomaka abekho lapho. So babe uyakhuluma nje nemadvodzana akhe acoce ekuthenini Davide nakanaSawula kuthiwa bebamlandzile nje umfana ukuthi bekathi angalishaya ugubhu lakhe. Umuntu omdala afike esigabeni sokuthi sova sokuthe hem. Phindze futhi nakudliwa bekudliwa nje ukuthi ngoba abantwana labadla ukuthi kude besithatha kudla uyodla ekamelweni. Ufuna badle bonke la khaya ubabone sibani uhlafuna kanje. Phindze nalokuthi nje abantu bakho vele nabadle babone bayathokodile. So Sawula-ke uyabuka ukuthi kuyadliwa umfana wami Davide. Kukodwa lo siphela bekeva nje ipresence yakhe ngoba ipresence yakhe umuntu uneliphunga. Ngikho nje nangiya umkhulu lapha Isaac nasakhulula umuntu omdala uthi live lakho lifana ngazi la Jakobe kodwa uthi no-Esau. So uthi-ke asowude ngintokuva ngoba bekanedi uboya lona phindze futhi kuthiwa bekafuna kuvala iphunga. Wasuyeva uRebecca bekamgcokozela impahla. So umuntu uneliphunga lakhe. So naSawula kunalokuthi Davide nakakhona lapha besingathi namhla nakalapha epulpiti siva liphunga lelithide. So uyakunaka-ke lokho ukuthi uneliphunga lesengasaliva at the same time concerned ukuthi Davide. So uthi-ke where is David? Lokho-ke kubese kwenta ukuthi nathi tinkomo lebetithole umphongolo kuthiwa talunyulwe ematholweni bethamba tibhonsa. Nami ngisengakubona kuze kwenteka nje labanye bantwana kulelinye likhaya bakhokha tinkomo kwaba khona lokho ukuthi tinkomo sebatishaya-ke ngala kubo 4 nsambama sebathi sebawulungisela kugalela. Bantwana-ke nalabafana bababona sengilaba bo-cheese boy labahlala emahosteli babona nje indlela ukuthi abadane nokulusa. Ngeke ngisho ukuthi ngama-2000. Lithole sekuyenteka-ke liyangcunza lafa buhlungu lachwisha lapha kwabakhona kuthi selifile sebayeda-ke labadzala bayalibona vele bayabona ukuthi kude selidlulile emhlabeni bebengasho njalo. Then ngobonke yabhonsa busuku bonke. Ngiyakhumbula siyibona yehla inyuka ifuna lithole busuku bonke. Kuthiwa-ke laba ngoba bayadi kwamele silithole bangale ngoba beliselincane vele ukuthi ngeke lidliwe nokudliwa lisamunye ukuthi bangaligubheli phasi lo make balibeke limfumfuthe live nje lesimele salelithole bese-ke siphindze futhi seyeva inkomo yakhona nato kuva ukuthi umfana makasekho kwathi-ke So ngiyakhumbula le nkomo nami ngiyibona yehla inyuka igijima la futhi beyiva mani ngoba leliphunga beyiva isonza la ngazuthi lelithole life khona ukuthi mhlawumbe beyiva lo mphefumulo noma iva leso simele. So yakunaka-ke lokho ukuthi uma ungubaba ekhaya uyingceku sahelwa bazalwane, sahelwa sadala. La mabele naweva phakathile ukuthi uphi bani nangabe kunekudla lokuphakelwako uyeva ukuthi yathi nabani uyadzinga nangumbele nangu nayincence. Tatihamba tibhonsa leti nkomo. Ngithi nje angicoce kunetinto letiningi bazalwane lokuyisamari nje ukuthi lokutabasida bazalwane. Ngikhuluma nje ngeke ngithi ngikhuluma sintu ngikhuluma lempilo. Lokuthi noma inkukhu yabona inkukhu noma bechamuka inkhabi lenkulu noma ngachamuka indlovu noma ngachamuka ijirafu. Inkukhu nje ingaba nemantshelo ikhanza iyashintsha uyiva lokukhuluma kokokoko iphindze lale ihlala nje letinsiba ikhukhumele kodwa nabe nje siselapha basangayithola bafana emagcuthe nangasho kanjalo itaba kanjalo wayele besiyashintsha phindze siyathi nokuthi vele nje make nasatombeleka kuthiwa sisu sewuguqukile solungela umfana ukuthi awuphuma. Phindze khona lapho sachaza ukuthi labanye bethu mhlawumbe bancane ukuthi sobhuza bamati kufaka ekhathi bona bomfundisi kuba khona nje ukuthi angimkhumbuli uyekunene ngidawusho njalo. So yebo nanyalo-ke nenkosi eMswati kuba khona lokho ukuthi uma inkosi ita didududu bakadzeni bokuba ngilo yebo nanyalo kanjalo uyawuva lo msindo ngakhathi sonzela lo msindo uyakhula
Asibuye-ke ungasuki la kulamathole nato tonke tilwane. Jesu uthi kuMateyu 23 athi, Jerusalema, wena lobulala abaprofethi labathunyelwe kuwe, bengifisa kangakanani kukugederisha njengesikhukhukade leli lizulu lithi sigederisha emazinyane aso. Sijwayele-ke thina emantshwele ligama likahle. Uthi but-ke walile because you didn't understand the days of your visitation. Uthi sengiyahamba kuwe Jerusalema. Uthi ngeke usangibona until uze uthi ubusisiwe loda ngeligama lenkosi. Sitawubuya le dududu. Ngivumeleni ngisho lokuthi nemfundisi baba ekhaya kuba nento singabe ubona ini kunebusika lobutako nekubanza buyani mantshwele ningene phasi kwesikhukhukade kunedindlu lesitibonako kanenge singacali inyalo njengalapha nje sithi siyakhumbula nje eminyakeni ophelele ngaleti khathi leti sathi I think nje ngazina sengisamarize ngidahlele summary ngifaka khona lapha ukuthi kancane umfundisi ubuye athi ekhaya phinze bonke labase babakhona ukuthi bakhuliswe la ekhaya athi mahubo 87 wonke umuntu athi ngadalelwa la nawe siswati bomkhulu nagogo ekhaya noma ungabalethe kuhle lokhu ubalethela kudla nyalo nje inhlanyelo nabo manyolo bomakhabeni ubasendela imali emaveni alethe impuphu naboshukela lesi sikhathi babe bathokotiswe nje ipresence yakho. Sengikhulumile ngeliphunga. Where is David? Lokuthi nje nangesiswati lokuthi indodana yebo kona uyasithumelela imali but nje lokuthi la khaya ulele nje la khaya siyakubona uvuka la khaya yabona nje umntali nangabe nyalo nje kuyalinywa kanti uthengile toilet inhlanyelo nalapho umanyolo bese kuba khona ukuthi uthathe amalanga nje emsebentini mhlawumbe encenye 4 days bekhona ndodana manje siyabonga usithengela inhlanyelo phinze futhi la khaya uhlanyela nathi nakho siyangena nje kuseni ilanga nasi lishisa ke sithi gozololo sibuye ke ntambama sesiphushile imile la khaya kumbe 14. Ndodana yebo kona kusasa siyahamba emsebentini nje basowubikile but nje sokuseletha insimu letintsathu ndodana sewusebentile futhi ke nayona lena ukuthi inhlanyelo sitakuthinta ndodana ngoja itasichuba nje ubushito taphinze futhi sisale njengoba nanyaka enye kwende kanjalo yasala ihlanyelo ngagcina senginganisela nangilazibani lapha noma umnakethu lapha ngesheya. Ndodana uNkulunkulu azakubusise ihlanyelo lengaka nabomanyolo phinde nalokuthi uvele wetha wathi osebenza uyabona lo hlobo lomdzala ukuthi ichosololo ukuthi wathumela inhlanyelo kuphela nawe sibi sakho udile. Sithokotiswa ngilokho lesi sikhathi ungatithumela imali uthumele ama-order sebakhona-ke ngathi le mali naleti impuphu lokuthi nje uyathumela iveni yasemsebentini noma nawe wendlule nje ungasalali la khaya siyadla but isikhathi siyakukhanuka nje lokubona nalapha-ke bakhona labanye ngesencele wona lama-audio njengoba nje nakadzeni besenta njalo nasafundisile umfundisi one-prayer ekuseni kodwa sithi ufakaza bathi bhu bazalwane VOC hallo sesifundisile ekuseni benda njalo bazalwane nanyalo solokhu kanjalo lawo ma-audio then-ke sicathi kunemali impuphu bese kuba khona ukuthi isikhathi ikhanuka le mpuphu yakho sesifuna wena manje siyakukhanuka ndodana lokuthi uthi osihlula nje la khaya ulale la khaya. Ngikukhuluma-ke ngibekisa leti into leti-ke lokuthi by this time nje last year bazwana sazizeni ama-half night prayer ukuthi sibabone nje lo unyathele nje ekhaya unyathele nje emishini phindze futhi sebacelile bazalwane yini umuntu omdala ayibonile sibone into letiningi njengoba nje sithi asikhulume sekuthi-ke na last month siyachaza ukuthi uNkulunkulu wasipha lo-October athi ngi-early source kuningi siyakhumbula nje nanga 999 bethi ngi-9 enyangeni yesi-9 kanti lo 2025 njengoba sakuchaza lokho ukuthi nawushaya lama-digits akho ka-9 kwakungu-999 le ndlu le yendeka sakuchaza uNkulunkulu bekalungisela lokho ku-fast forward-ke last month wagcine-ke uNkulunkulu wathi hey asikhembe sabacela abazalwane nalo nje sibacela abazalwane wase-ke uNkulunkulu sothi into lesingazange sesiyende asesingene nje lo 30 days okay ungetulu kwa 30 days oba sicalele ku-October
So kwaba khona nje emehlo ethu siwabukela phensanjeni bese ngathi lo mhla ka-30 but vele nakhona sesibolile sitawuchubeka lokho uthi buyani manjwele ningene phasi kwesikhukhukade. Ngivumeleni-ke bazwe niyati ukuthi uma sikhuluma ngaloko ukuthi umbele nawuphakathile, umhlabeleli uthi buya mntwana buya, musa kulibala, live lokuyilo linendlala lenkulu, kodwa ekudleni, buya mntwana buya. Sesithi-ke kuleti nkonzo lakhaya lesibita kuthi lo mzala wethu insuku service akuchaza leti nkonzo tine-2 in 1. Tineligama amagama lamabili but lisho linye. Bese phindze futhi ngalapha leti nkonzo tibitwa ngokuthi he came to where he was brought up services. Buyani-ke bazalwane. Sikhuluma ngalo mbele nengoma lethi live lokile. Kunendlala lenkulu. Uve ukuthi hayi mani mfundisi akusasimi lo. Pawula nje nakathi sesithembe yona leyo nto. Kunalento lengachazeki lothi mfundisi kunento mani lesaphiwa yona. Hayi kabi le nje sataleka manje niba siyati ukuthi tathi ngusembathwa ngakuphi ingakuphi ngivama ukuthi bantwana ukuthi awumangali yena umfundisi as a vision holder nami solo le ndlela ngiyati nakusasa angiyati ukuthi ngathi yini ligama nje kunento le njengoba ngihlale ngibekisa ukuthi uyabona nje nali orange nelilamula leli ngathi libuye linuke kakhulu i-orange. Uma li-orange noma lilamula ngiphusha amacembe alo noma ngilicada lambe kwakho libhunya nangathi awungitshele nyalo nje uyalibona ukuthi linuka kanjani but ngeke uze ungitshele semfundisi tathi nje kunuka lilamula but okay ngiyeva linuka kanjani kude vocabulary dinjalo-ke bazalwane bengathi bantu bami dindoda kaNkulunkulu asisicondzeni lesikhathi lesi chubekani ningiphi indlebe le nto lephakathi kwethu bazalwane seyifuna likhala kubo. Kwasho ingoma ithi thula moya wami thula inkosi iyakusisho ningendani nje bazalwane phindze futhi ikhaya kube phakade phindze sicabanga umbuso zayo siyacabanga kukhona lapho khona amake mtshane basendele imali sinendele amanosi lamaningi lelithi iBhayibheli lesiZulu lithi kubheka kade. Nawe into ibhizinisi ngasencele nelikhala lakho ukuthi ubona kuphi 5 years inini kubheka kade. Sikhuluma ngako lamana kungaba kuningi bazalwane. So thina sithi bona sihambe etaletini deligolide kuthiwa ezwini well done. So kulamalanga lokutaka wena tshike lesono lokuthi mfundisi engiphiwe inkonzo lesibita ngokuthi kubheka kade ministry. Ngicela utype lapho ubhale ukuthi kubheka kade ministry. Usebenzisa lesizulu. Kubheka kade ministry. Bazwane bonke labantu abanayo lenkonzo lena yakhamba ukuthi benda lokubheka kade ukuthi abakhanza lokho ukuthi ngeke ubakhanze nje batigace etindzabeni noma bakhanze babanjwa dindala nabo uchuchuza balesikhathi ngoba banenkonzo yokubheka kade. That's a good summary njengoba sihlale sisho nje ukuthi uma sisamaraza letinto leti into yakhona uyadinaka lokho uzothi ubone ukuthi hawu unemambala mfundisi nguva kahle nawuthi uthatha nje into ya4 years uyi-squeeze uyi-compress kuthi lichegu liyakhuluma futhi liyasiwonisha liyasitshela ukuthi kunalento phakathi kwethu lena lesifuna lekhala kubo. Nawufunza amaHebheru nje 11 kuthiwa bo-Abraham nabo bonke laba kwathiwa hayi man bebabonakala sibafuna live la kubo. Sitawukusho lokunye ngoba isikhathi uNkulunkulu sibusisile ngaso. So lo Luka 4 nakathi Jesus he came back to where he was brought up. Mahubo 87 ukuthi wonke umuntu athi imithombo yami kuwe. Phindze futhi mina ngatalelwa la. Siyanati bazalwane ukuthi natalwa siyakwati ukuhelwa. Nalamabele wathi ukuthi lelibisi nje kuba khona sinalo libisi lami la ngoba umntwana uyadakhela libisi kube khona lokuthi unemambala mani ikhona lento ukuthi umuntu nje nakathatha sisu bese kuyacala lo 9 months emabele ayacala-ke egijima imishini lapha esifubeni yakha libisi umntwana nakathi nje immediately athi ngwa libisi liphuma akwendeki liphume ngala yebo-ke sengamane kube njalo. Nalapha-ke ukuhelwa uma wati umuntu uthi wahelwa lelithole liyamuva unina lesikhukhukade siyaweva
lamantshwela aso. Where is David? Phindze lenye into lesimanga uthi umhlabeleli lophuzayo kulamanzi akomi, akomi. Nakho-ke lokho sibe sikuchaze lokho ukuthi umfati waseSamariya nje bekomile. Ugijima nje ushintsha amadoda njengamasokisi basho njalo womile. Ngoba umbona kawomile, yabona nje libandla libona lomile. Le tinto le bese bakhona ukuthi emakhomidini sokwahlala kule mihlangano. Sokwenteni lapha? Yekela lokho kukhombisa koma kwelibandla. Bese phindze futhi le nto iyamangalisa, ingabe ukukhontraktitha le nto noma-ke ikudide. Ungayikhontrakthithi ukuthi ngala ukanatha lamande Jesu nje nakathi ngomile nginathise. Lo mfati wanela kunatha nje kwaphela lokoma. Losho ukuthi kuphela ukuthi singakubona nje uyetshwaleni, uyahlobonga, uyaphinga, uyeba. I-character yakho. But at the same time, uthi nje unganatha la khabo Jesu, uthi unganatha bese lamantu phoqa wakhanuka every time. So ngiko iBhayibheli lithi uma umuntu kaKristu udala esisha kusho ukuthi ngakhathi wena sesowomile bogijima ube setshwaleni ngama-weekend emkhathini weliviki nasihamba la emgwaqweni siyakubona uyayenza. Soyolala phela ekhaya womile. Umuntu nje nombona nasatshwala sophoqa ukudala so-busy uyeba womile. Then-ke why bese kuthiwa-ke lo muntu akomi lophuza kulamande? Ngakhathi unatha lamande aJesu ukuthi awakhanuka kakhulu. Sho ukuthi ubonakala ngokuthi uyanatha. Ndakuva-ke lokhu nathi sesinipha. Qhubeka nje wena ungiphe indlebe. Nakho-ke lokho sesiyakubuka ukuthi bazalwane kunento manje lengachazeki. Lena lesiyibonako ukuthi libandla lila phindze futhi bantwana sinendlela nje ukuthi sinivusele labanye sihlangane nabo kube khona ukuthi awuye bani. Yathi na futhi umuntu eve ukuthi ngingakhanza i-miss call noma ibhasi noma yini. Ngiyayiva le nto mani ukuthi ingenda ngibe nakho lokho ukuthi yathi vele imithombo yami ila kusekhaya kithi la. Ndathi kunababa eNkulunkulu, kunababa eJesu Kristu, kunababa emoya engcwele lo sitalako ngoba inceku uma uNkulunkulu afaka libito bese kuba khona ukuthi yakudala noma ungaya kuphi nje ungamane usathana kufake nje leyo moya ukuba rebellious, but nje imithombo yakho ila kude nelijikane kona ukuthi ungabe uyacala sowubheka linyenza nayi le mithombo yakho la ikhona khona ukuthi mina ngiwala ngatalwa eSiyoni. Bese-ke kuba nale ngcingwana lena bazalwane leba khona lokho ukuthi uma sithi he came back to where he was brought up, wabuya lapho kondliwa khona. Le nto le la yondliwa khona ngiko nje isimanga sayo ukuthi kuhlala athi umfundisi uma umuntu ashonile angakatholi ingodi aphelele lapha nangebhokisini sohamba nakasekho yini lesingekho. So thine nawe-ke le nto lela phakathi kwethu leso likhona futhi ngiyathandaza ukuthi ucethe lo mnyaka neminyaka nodakwana neminye iminyaka. Lokho kokuthi hey kwathi angithi Jesus, lokho ukuthi le nto lena ithi nawase le nto uyiskwize uyikhokhe nje epletini ngeke uze uyibone ngihlale ngikusho ukuthi astart la ngekhathi ukuthi noma ngomgololo noma usicoco ngibese ngaloko nje noma uyini noma inkukhu noma kulibhubezi ngoba nithanza kakhulu lokho. Siyabekisa nje konke. Nami angidadi nangidibuka nje ukuthi ngiyadibuka la sibukweni yini naye lekhulumakho. Umfundisi ule ngekhathi. Sho ukuthi-ke le nto nawe yadi ukuthi injani ngihlale ngithi awungadi nangikhuluma ngisepulpit noma ngifulathele noma nginifulathele noma ngibheke kuphi. So kude longachaza ukuthi uyini wena kanjalo-ke nala siyakhona. Noma le nto lesiyiva ukuthi umfundisi yini ukhumbule lami lalami ukuthi nyalo nje uzophinde futhi uyabona nje labhanana athi unuka kanjani. Uyabona nje lihabhula athi linuka kanjani, but kahle leli lamula ngeke uzokhona ukulichaza ukuthi linuka kanjani, but uyangiva. Netinuta komoya-ke tide lesinye isikhathi i-vocabulary ingcikithi yami ukuthi nginivusele kule video le ilapha ukuthi bazalwane sinento mani le madvodzana inyuka kakhulu ukuthi ngawuthini nje ngoba ngikwathi angikhulume ngetilwimi ngatibamba. Lithi iBhayibheli from glory to glory. Le nto lena uyibona ngokuthi the more sisonzela ngingakhathi siphelelwa ngemagama. Itolo uyathi umbeka khona kuchaza.
Ngilokuthi sesichaze kaningi la siyakhona ngeke uchazelwe kumfundisi kube ne-interpretation. Le nto nje so nakanjalo-ke la it's because nathi nje number one asithathe ukuthi siyini sibhekephi le nto injani isilwane sini njengoba ilibhubezi noma yini. Kanjalo-ke nale nto lena ukuthi ilamula but ungalichaza ukuthi linuka kanjani but sinento lesithi bantwabami ingacimi. So kuyabheja kuyasa asendlule-ke ngoba senikubambile ukuthi awumangali ukuthi lokhu kunjengama-takeaway nje ukuthi bantu uyabona nje nako emshadweni noma emkhosini kuyadliwa into yokudla kuyadliwa la nala then-ke bese sekuba khona ukuthi bani sesiyamuphathela ngokuthiwa yi-takeaway. Naye lokudla utakudla bayela ukudla kwana emshadweni nokumnanzi. Umehluko kunokuthi thina siwudlela emcimbini saphinze futhi kwathiwa naye enkosi aphinza wena mhlawumbe sesikuphathele nje lelo plate but nje nawe ukudla kunye. So nemfundzisi kuba khona lokuthi bantwana ahlole ngamunye abe nelithuba athi khona lapha nje ka-YouTube bese kuba khona ukuthi siniphe nje ukuthi naye le nto usuyabona mfundisi sacala nini siva vele nje ukuthi bonke laba sebabakhona emagwaveni ngalositha phinde nanini sivile suyakubona-ke ukuthi naku lokhu nasesihledi-ke sesicoca phindze nalembili nakuphindze kwenteka abavela nanyalo solo siyakucela lokuthi mbuyani mani sibonane buso nebuso hhayi kuthumela ukuthi utawuthumela ema-audio kukahle lokubona njengoba sesichazile. Asichubeke-ke sijule ngila ekuthenini lena kubo-2018 before siye ebuhleni lapha siyokhuluma le tinto sacela sahamba imikhangala nemikhangala. Naku umfundisi la kukhuluma sikhuluma ngalesikhathi lesiphila kiso sasikhuluma ngathi siyaprofetha sisho le tinto leti. Angicedzele ngokuthi-ke le nto iseyiya ekhaya kubo iyafuna ukuthi uyathi la yondliwa khona lokondliwa uma nje mina ungiva ukuthi yeke uye esiteki yeke uya kalubamba yeke uya kalozitha yeke uvuka kumakhada yeke uzila 2 days ngiyo le ndzawo ngeke uyikhombe geographically ukuthi shothi uNkulunkulu ukhethe kungondla esiteki kuleti ncwadi letingu-66 uNkulunkulu ukhethe ukuthi angondle lapha. Naku lesakusho nje ukuthi ngeke uze ukhone ukungena ezulwini. Ukhumbule phela ngiyacompressa i-topic lebanti. Ukhumbule ukuthi sithi ngeke uze ungene ezulwini uma ungawaphili amagede lawa langu-10. One of leli gede kunale kuthiwa yi-Ship Gate sikubitha lakhaya ukuthi ngu-Fish Dwarf FM. Akubala labo Fish Dwarf FM i-abbreviation le imelelo 10 gates. So ukhona Ship Gate. Why sithi ngeke uze ungene ezulwini uma ungalisebenzisi le gede leli kuthiwa yi-Ship Gate. Ligede siyathi uyangena ngalo nasendlini nje nasikhiye uyangena sidathi ligede lomnyango noma lapha egedeni lamanye amagede kuyakhiwa ufuna uchafade noma whatever. So lo Ship Gate lesamchaza kukhona la kuma-video ukuthi singathi nje kunalamadlelo angu-66 uNkulunkulu uyadi nje angibekise lokhu ngikhuluma nangaba khona simfundisi nangesiswati nje khona athi emadlelo niyavala lapha enkanjeni tinkomo tidle ngale kusahluma nase tidlile-ke lapho tshani kusimanga nje sibukhula fast kangakanani lapho 3 4 7 days seniyadikhokha tinkomo ngalapha niyavala kuve kuyahluma setiyangala nalapha-ke uNkulunkulu langabe nje ngiyabekisa bengidla Isaiah. So kuba khona-ke uNkulunkulu lidlelo lakho umfundisi niyalisele lapha kuJeremiah lidlelo lakho lapha baseKorinte ngikho kuyinhlamba nangabe awusathi isinkwa sakho semihla ngemihla. Losho ukuthi uNkulunkulu nakathi phela sibhani emadlelo akhe angala uma ngasakuboni-ke uNkulunkulu shothi wena awusasiyo nathi iBhayibheli sitimvu telidlelo lakho. Uyamangala bakhona nje labanye benu lenishayekile. Angisho ukuthi kutiwe kalozitha noma ini ngikhuluma nje wena ngoba la madlelo kuyenteka lo 24 hours athi uNkulunkulu utawudlala lapha nga-10 kangaki ngisho bazana ukuthi leli vesi liyafanana uyalithola kuLuka 12 lokuyi-covenant njalo yabo mhla ka-23 uyalithola leli vesi lelo lapha kuMateyu 24 nalithi uthi Jesu ibusisiwe le ngceku to cut it short ibusiwe le ngceku letathi ikhokhe kudla ngesikhathi sako iphe labantu. Kunalamagama la ukuthi ngiphi ingcebo lethembekile letawukhona ukuthi ikhokhe kudla ngesikhathi sako kubhalwe kanjalo wase kumfundisi uthole Revelations kukhona ukuthi ukudla uyakukhokha ngesikhathi sako
Bese kuba khona ukuthi lokudla yebo ngiko but awusakhokhi ngesikhathi sakho. Ngase ngiyabekisa ukuthi ukhangise incekuthi yabo, hey bazalwane, bafana sicela inkonzo lapha ngeMsombuluko, lokhu sesifika namhla kuLesithathu, nakho le besitawunipha ngona. Okay, utayibona le nkonzo noma usethendeni mani banyakada, but liqiniso uyokukhanza izulu laseNgulungu ngeke ifanane. Ukudla ngikodla titolo kune-expiry date. Kuthi ibusiwe le ngcebo litawukhona ukuthi ithole kudla ngesikhathi sako lokudla, hhayi ngesikhathi salo mfundisi. Kukhona-ke la kuma-video siyakuchaza. It's a powerful revelation. Nawe-ke bangaki nje abantu bakhona mfundisi engithola ingoti, vele kushidiwe kwathi angizile, kushidiwe kwathi inini ngangakwendi mina. Uyakunaka-ke ukuthi indzaba lenkulu iyona lesi siyishido. So sitimvude elidlelo lakhe uNkulunkulu ufuna wati ukuthi emadlelo angala. Le nto-ke la phakathi kwethu nakuthiwa wabuya labo kondliwa ungakabuyeli le kuthi siyabuyela ezulwini. It is heaven on earth, kufana leli zulu kiphi. Le nto lena ngeke uyilambise, itawuva nje ukuthi yalo ikhahlele tingubo noma kumakhata. Utayiva ukuthi itawuzila nini, utayiva ukuthi iyangala. Ngiko nathi sibuyelela besondliwa khona. Ngeke umncenge ukuthi hamba ekhembini. Abantu abasha babona ngoba abendele umfundisi bayeva ukuthi ngiyabekisa ukuthi eyithine bathi siyokhemba lebhunya, bathi siyokhemba enhlangano. Utasithatha isikhwama sakho. Ngiko bona lokukhemba lekubobhunya kwenhlangano ngiyabekisa. Kucala uwedwa kanenge umfundisi akusho ukuthi awu manje kukuphi lo mehluko ukuthi ula mishini noma ukhona la kaLozitha ufunda incwadi yabaseFesu. So uyelani lesiteke. Ungayithatha incwadi uyifunde la kaLozitha. Uma uNkulunkulu abheke ukuthi uyoyifunza esiteke, ngeke uyive ngoba igcotshwe ukuthi usenzaweni yasesiteke. La sikhuluma khona-ke ngalabo PTP. Ukuthi the place kusesiteki, the time kube ngolesibili, then the person ngubani, incwadi yabaseFesu, umuntu Kristu Jesu. But ngasuka mina ngaba la kaLozitha, sengeke incwadi yabaseFesu liyona lesiyadika ungiyive. Phindze number 2, nangabe kuthi angiyifunze nga-10 noma it's the same day sengiyifunza nga-8 entsambama, ngeke seyilatile. Bazalwane, ngitona-ke le tinto leto ukuthi umfundisi akashumayeli kugcwalisa amasonto. Yami iminithi ngaze ngidlule, uNkulunkulu khala licilongo. Yami ithi njengaJesu nje nakathi ningayi kuba ma-Gentiles, go to the lost sheep. Yami indzaba nje ithi kwakha libandla. Le nto uthi ungayilalela kahle uyive ukuthi yabona-ke la yathi siyathathwa sifakwe ezulwini, singene nje sigijima. Le nto iyathi ikhanuka. Angiyekele ngoba ngabe sekubanjani. Ngiko-ke siyahamba-ke sihamba emakhangala siyabatshela abazalwane before si-introduce labo mzwangedwa bongedwa ngikhona botivelele, siyabatshela abazalwane sithi bazalwane kutasikhathi. Davide noma-ke Daniela uthi Jesu nasamkhotha lapha kubo Matewu 24 uthi nanibona sinengiswa ngicithakalo sime endaweni lengcwele lofundzako akaconsi. Bekasho ukuthini Jesu? Bazalwane, kuseselide lelo nilibonayo, even ukhona lapha epulpit. Nasikhuluma ipulpit akusiko geographically kuphela nje ukuthi sikhuluma ngendzawo lapha physically. Kungaba sepulpit spiritual. Kuthi nanibona esinengiswa ngicithakalo, yibonile ebahleli sokwenteka nakho. Niyabona nje tinto letikhona niyadada. Hawu yibonile. Tonke le tinto nazoshaya tibalo takho uyatikhanza nokuthi ti-centered kunye mfundisi ukuthi wayibona le nto Daniela. Nako kulezi kukhanzako beva bazalwane bathi mina nje mfundisi eminyakeni otakwa ngibuyele ekomitini. Lokhu njalo ngelisonto sitawukhuluma tingikade bazalwane ukuthi sebacabene noma bani sowendele uhlobo ngeluphingile iyodi sekwendekeni. Ngiko seva naleminye imiphakathi balanye bathi sesithini indzaba tasemasontweni. Sakwenda-ke le tinto lethu ngabo 2017, 2018 sihambela tigungu sivusela sisho sachamuka nganako-ke lesenikubona nyalo. Ngiyacela ukuve kahle. Wachaza umfundisi ukuthi Jesu uthi kuLuka 17 babe bababili basembhedzeni kuthathwe munye. Sachaza ukuthi akushiwo umbhedze babe namake, kusho umbhedze wekufa ukuthi nakukhala licilongo laba labanelivangeli laJesu lithuna labo lesabangcwaba litawuvuka. Shothi ngumbhedze usho mathuna. Number 2 uthi Jesu babe bababili bantu basensimini, lo munye uyothathwa lo munye asale. Kukhona la kumavidiyo ngesabi.
Sathi sonke sisensimini, ngeke ngisho lela moyeni, but inadadi leti ngikhulu leti. Bonke abantu basensimini, but laba belivangeli laKristu Jesu, nakukhala licilongo, bathi awuthathwa sale lo munye. Kokugcina uJesu baba bababili basila. Uthi lo munye uthathwa, lo munye ashiye. Sonke siyasila. Nalaba bethi ngikholo leti yadadi lidumile, but batawusala kuhambe the gospel of Jesus Christ, inkosi leyafa yavuka. Then-ke la ngetulu-ke Jesu uqala ngokuthi athi uma umuntu asensimini, angithathe nje kube kunye ngoba kukhona lapho ukuthi akubuka kula mavidiyo. Uthi uma umuntu asensimini angajiki kuyolanza lutho lakhe ekhaya. Ngase ngize asome. Ngeke ukuthi nakumakhadi ule nsimini bese awusathuma ubani awulanzeleni ijazi lami ngathi kuyabanza, noma-ke wena nje usuku ngisawulanza lijazi. Bekasho Jesu lokuthi once nje ungangena ensimini akwendeki mani bazalwane bese uzolanza lutho. Asi-break it down. Ungaba sensimini ngeke mani bese suyahamba uphinde siva susonatha tshwala, noma ungabona i-ex yakho ukuthi siyaba siputshutshu lenjani, angeke ze kwendeke ubuyele emuva. Noma ungathi boy bathi imali nje, once ungaba sensimini akwendeki ulandzele ijazi lakho. Sasiyachaza ukuthi nangabe esontweni nje nakuceda kushunyayelwa nga-1, awungena ekomidini ukuthi bani sowende naku, sowubuyele etshwaleni, sowende ini. Kuyachaza ukuthi leli bandla leli alikho ensimini. uNkulunkulu wasinikeza nje lelula ukuthi ngena ensimini wena. Utawubona ukuthi ungangena ensimini awukhoni ukulanza lutho lakho. No more turning back. This is a powerful revelation. Asi-break it down-ke. Leti insimi bazonidinga abaningi but tehlukene leti insimi, angingasho ukuthi ingakhi ukuthi okuva kahle. Insimi yokucala unayi le ngapha bande. Le nsimi lena ngilenemleyi nje yinye le nsimi bese iba nemleyi ndathi mithathu. La insimi nayi yakho naNkulunkulu. Kukwenda kube kufishane. Umfundisi soluyakwenda nanyalo phinze abantwana abaningi sibakhulise ngakho ukuthi nakho kuthiwa i-time programming. Lokuthi ekhaya nje thina awubasisteki bangangifakazela. Bongeke ukhanze ekhaya kunemena ingathe ini konke. Kuthi kube khona ukuthi ekuseni nasivuka sihesha nje besicale la kusakhanya khona iglobe, ngoba phela sijagile ukuthi ngidaba nesikhathi kaNkulunkulu. Ngiheshe nasekukhanya-ke sengiyaqhubeka. Ekhaya ucenzile ini bese kuze ngabo-8 lilanga njengoba nanyalo emasimini uyasebenza lilanga lingakashisi. Bese ngabo-8 sengigezile. Lapho ngithi uvalele endlini yoshaya abo-5. Kube nje singey'nkonzweni ngabo-1 kuphi. Neti inkonzo sambamba but ngihleti ngivalele. Ngaze ngachaza nje ukuthi labanye abantu bebangathi lo mfana kaMnisi lana uyavilapha ngoba bokwendeka phansi bobabe, because phela abantu bavuka vele bayahamba baya emsebenzini. Mina ngiyasebenza lapha engathini ngiyafoka. Bona bobabe namakhe batawuta ngabo-4, 5 sebahlanyela. Khansi senelizwe akekho sethi inkonzweni. Bangibona ngiphethe iBhayibheli. Yebo kona kuzange sekwendeke but-ke nje labanye uyacabanga engqondweni bese bakubona lo muntu uyasebenza lo. Ukhansakala ngikho nje nabo inkinga bavele futhi abakhona ukuthi ehlobo nje ukhansakala ukuthi ngabo-4. Yabona ngo-4 hours loyo. Kuthi abakhona ukuthi until bo-8. La ekhaya ingathi noma ingakanani ngiyivukude engayicetha. Sesiyafundzisa-ke time programming ukuthi bantwana kube khona lokuthi emakhaya kusetshenzwe kuyathokothwa kuyothi ensimini ini kuyawasha bomake labo labanye bathi sebenza labanye la emakhaya. Time programming ungashaya ngiloko sikubita athi insimi-ke leyo. Ungangena ngabo-8 sowuhleti naNkulunkulu nayeke-le mleyi udlala ivi. Ngiyabekisa ukuthi umleyi wokucala udlala ivi bese phindze futhi uyathandaza. Sesibekise nje ukuthi ngalo-8 sogezile, so udlala ivi yashaya 10 2 hours lapho, then-ke 3 hours uyathandaza. Sengu-1 loyo. Then-ke nabe uzilile lapho usuyati kude uye emabhodweni. Kodwa nabe uzilile akwazili-ke kude inkinga. So uma-ke leyo nsimi leyo sekude utalanza lijazi lakho ubuyele emuva bese ubuyele ku-ex yakho. Sonatha tshwala, suyabhema. Phinze kancane sitekade zabathi abazalwane asikuhlonipheni lokho. Ngisho ngathi ngiyasikwiza lokho ukuthi uma kutiwa-ke ukuthi baba utovusela abantwana futhi kuba mnanzi kakhulu nasayinlobola lo nje ngathi mfundisi. Ngiyabonga babe. Lo Luka 17 ngicela uthaye phela phasi uthi Luka 17 kwathi angithi Jesus. Ngiyasithanda lesahluko leso. Kuningi lokho khona manje ngithatha le ngcingwana lapha kuyena lo chapter number 17 waLuka. Uthi into leyo siphephisa kuba sensimini. So insimi yokucala ke leyo.
Bese insimi yesibili sekuba ngile yokuthi uma ke ebandleni ngihlala ngibekisa ngalabo bhunya bonhlangano bosteki. Ngabese usuyagcwala mfundisi angizange sengimuve nje athi noma anyways. So insimi yesibili uma kuthiwa ibandla liyokhemba la ibhunya, liyokhemba ngale speak, ngala inhlangano. Yani, iBhayibheli lithi singakuyekeli ukuhlangana. Leyo nsimi leyo bazalwane, nayo nawungene kiyo, bangaki nje abantu obungeva ukuthi hey, mfundisi ngane la kuthi ngiyofunda lapha ebhunya. It's 10 years mfundisi, yona into ngayibamba ngiphila ngayo. Mfundisi ngiyakhumbula etinkonzweni takho. Ngakuyekeli ukuhlangana. Bese-ke insimi yesithathu sokubangulela ukuthi ngena lamakomitini bathi an artless mind is a devil's workshop. Neyouth nje nambe ayakhiwe lamagrawundi. Lamagrawundi benathi bagijimisa ibhola nangafika ekhaya uyalala hana nanza sovuka ekuseni sewude isikhathi sokuhlobonga. Phindze umfana nangabe akasebenzi uyavuka nje ubuka liphahla. Sekulula nokuthi angalanza intombi lapha ini nakubhema ngoba phela ubhizi kuhle uyenyuka. Kanti le misebenzi bantu labasha bakhela imisebenzi nalama-ground. Thina-ke siyakuthatha ngalapha ukuthi lokungena nje ekomidini uvume kuba ngu-MC sicele udaba ukhonda libandla. Asingene la nsimini manje-ke le nsimi leyo asiyikhuthade. But-ke kubukeka ukuthi babesibani naka-MC noma siyamcela uyathandaza. Asihambeke ukuthi insimi yesithathu le. Uma nalesikhathi ngoba uNkulunkulu uyasibusa ngalo 24 hours ukuthi noma uyalala lo 8 hours phinde uyasebenza kakhulumeni 8 hours wendani-ke ngalomnye 8 hours now break at 8 times 3. So time programming. So le insimi yokuqala ngqa. Okay, now uThanzi ungasho ukuthi insimi yokuqala ngqa. Ungaye kuyothandaza ufunze iBhayibheli ungamathi Jesu ungakasinziswa. But nje nguthathe for granted le ukuthi insimi yokuqala lokuthi umemukele Jesu. Hayi lokungena emakomidini ungakasinziswa. Okay, nakhona kumfundisi uchaze kaningi lokuthi lokuthiwa uyayadi ni spiritual birthday zakho kukhona la kumavidiyo. But-ke bazalwane kwangidlela isikhathi. Insimi yokucala leyo. So uma ubona-ke babezibani ukuthi unayo le nsimi noma makezibani unayo le nsimi lena, utambona-ke ukuthi ngeke umphushe ukuthi asambe siyokhemba ebhunya siyenhlangano tawagijimela. Phindze kwesibili vena sangu-MC lapha kutawuvakala leti bhuluje lathi khokha ukuthi uthi limele. So kude bazalwane lokuyocetha lokho ukuthi sekunetinkinga nina nje lenthi ngibuyele eminyakeni lodako uyanicela bazalwane nani ngagcina senishayeka msakuyibalekela le nsimi le. Otherwise kona vele akuyuze kuphele manje akube ukuthi wena phepha but abakhona labo twakhanze vele njalo ngelisondo noma emkhathini weliviki seniyahamba abobani sekunjani njani. Angifuni ukukusho lokho ngoba niyakubona esontweni bathi sekunjena sekuhlukene ekhansi sekunjani kukodwa lokho kunanako lokungaphumi emaphepheni lokuthi njoba nje umfundisi lokuthi iminutes yethu ibande amabandla cancel conference league kuve khona mfundisi thina abantu asebandleni indaba eningekho nakunetinkonzo kube khona ukuthi sidabe silethe phasi lapha kuyokhulunywa nesikhathi ngiyena lo mfundisi kube khona ukuthi mfundisi kuvakala liphunga nalo sakusho-ke sihambela cishe indlela eningi sithi hambele njengoba nanyalo nje sihlale sisho sibazwane baya-indicator bese siyafika ngakibo kwi-workshop leso siyakufundisa. Uyakubona nje naso sokubona ukuthi emfundisi wakusho ngakuva ukuthi lo sensimini angajiki kulanza libhantshi lakhe wakangena ensimini nje kutawuhlala kanjani libandla kulula kulibona ukuthi lisensimini noma likho. Sengeke ngasekuphetheni-ke bazalwane asibuyele leti dududu ukuthi phindze umfundisi uNkulunkulu uyamthuma ukuthi bazalwane le nkosi ayisonzelele lo msindo uyenyuka uyakuva lo then-ke sesithi sono lokuhlobonga nokuphinga nokweba konke lokunatha tshwala nakho kunemsindo wakho. So yini lokwenta ukuthi singakwendi tindlu lokuthi thina bazalwane sive umsindo kakhulu yabona nje bebengathi nyalo kune-radio lesedudane kwami ngivula music lapha kube khona athi kukhala kakhulu so nathi bazalwane lo mva ngekhathi sokuyahlangana ukuthi wabuyela le labo kondliwa khona. Le nto lena ungayondla ngibekise sothi akuva-ke mfundisi le nto ngathi noma i-5 noma i-10 in 1 sesibalele into eningi ngala ungathi mfundisi le nto yala nsimini
ukhulume ukuthi ngibe nesimi, ngiyabonga mfundisi ongisedile vele nje mina awu sengathi sebenza noma nje awuvele nje ngenza lamakhaya ngiyabekisa. Ngiyabonga ncike Nkosi ukuthi angente emsebenzini lakhaya kube clean nje kubonakala ukuthi kunemuntu bese ngiyathi shobe nemfundisi noma nje uyafika nje emishini ngeke umane umthola ungamane uhlalele bekhona inceke ayithola ngihlale ngisho-ke ukuthi imoto nawuhamba ngayo awuboni lo petrol ukuthi ucitha kuphi, ubona nje sekwehla igeji ithi ngena egaraji ndoda wethu. NaJesu washo wathi ngive amandla aphumile bese bobani-ke thina ngoba le mo ushumayela ufundisa nanyalo nje lapha nangicetha ngiyoshwabuzela live. Ukhanja umfundisi bani nalapho uyagijima nalapha ubeka ematheni utondla nini wena uhlala available yini wena sikhule ngakho thina lokuthi vele nje ukuthi ivalela ngoba sondla lento kusinyalo ithi angiyondla isiteki isinyalo angiyondle ngalama-hour nesinanga bazalwane nendane etinsukwini tokugcina. Anyways, don't be just easily available. Nawuvela nje abantu bapha izwi njengana kulokhu vakho nje uyakubona ukuthi mfundisi indoda sensimini lento. So nawuthanza kungasho ukuthi mfundisi insimi. Kwesibili nawuthanza ungathi mfundisi le nto uyayisa lena la itawuyondleka khona kuba nguwe ngalo PPT nokuthi mfundisi ngiko le nto lena kuyenteka nangaze ibusuku ikuvuse ithi ngonhle ndoda. Le nto lena kuba khona ukuthi emalanga lathi ithi asiyekele amapalishi. Ungafusha ngumfundisi. Phinde nawuthanza le nto ungayibita ukuthi umfundisi lo msindo omningi ukuthi ngekhathi. So lo msindo-ke lena uba mningi bese uvala lo msimvo ongaphandle. Phinde futhi nawuthanza sihlale sibekisa ukuthi boShadrach, Meshach na-Abednego labantu bangena emlilweni mbambambamba bashanga. Sasiyachaza ukuthi nawubona indoda nje hayi kabi lena emkhaba lo mkhulu angisho mhlambe le yethu imikhaba lena lokhansi lesisu siyalenga. Singathi-ke kufana nokuthi-ke nathi le nto lengekhathi seyiphumile igwinya le nyama lokuthi nemfundisi njena naye boShadrach bondla le nto lengekhathi yaphuma iyagwinya le nyama kangangokuthi le nto lena ayizange isha lapha asiyena kuDanyela naDanyela wondla le nto langekhathi wayondla yase igwinya le nyama le nto yangadliwa amabhubezi nemfundisi naye le nto lephakathi kwami nongayikhokha uyibeke angathi kanjani uyibeke endishini ngeke amabhubezi azayivodla le nto nongayikhokha ngeke izishiswe ngumlilo. Sesiyachaza mfundisi vele nje ungondla umva ngekhathi ngeke uhlilwe inyama leti ndoda semabandleni seningifile babesibani nemfundisi sibani besilethe ekomitini esikhulu kude indlela yokuthi le nto iphele unless ukuthi into yangekhathi igwinya yangephandle kanjani ngekuya ensimini ngekuthi lo msindo lengekhathi akuduma manje-ke uyabona setinkonzweni nje sikhembile eliviki lonke kufanele kusiva wena ucabanga ukuthi bekwenziwa yini ukuze ungayikhembini abantu abasha sona ubosikahlela. It's because kudume kakhulu ema-teaching abani ukuthi bani besetinkonzweni ingakuyekeli kuhlanganyela nokuhlangana. Then-ke nasekwenteka sokhansi sowubona sono kuthi naye opposite sex naphi utshwala ngeke uze ubunathe ngeke uze utshole ngeke uze webe. Manje-ke on the contrary kucime umsindo wangekhathi uyaphakama kumsindo wangephandle. Kusemnyango wezulu siyakuva ziyezwakala izigi zenkosi nabanqobileyo bazalwane ngiyekeleni mani nonendlebe akeve. Into decompressive leti tiyaxoxwa kungakho nje ngisho nasebandleni noma bekungenwa nga-9 kuba ne-prayer kube ne-Bible study ama-chorus bese kuphunya ngawanyalo nabo umfundisi uvakashile fanele ukuthi sihleti nje phasi esihlahla noma umhlangano ekhaya sihleti phasi esihlahla noma endlini kagogo sicele sona isikhathi asekume ama-chorus sicoce njengalokhu nje nasekubuka nasekuxoxwa labantu ucabanga sabaphuma ngalo 1 njenga naniphuma ngalo 1 singene nga-9 kube ne-prayer kwaba nani ngalo 1 naniphuma lokhu ucabanga nakuxoxwa kanje siba yini. Kungakho siyambuka uNkulunkulu ngalabo YouTube nakuthi nje bazalwane ihambise le nto le utakubona nje nase nawe sosibambisa ukuthi asitasibona ivideo ngayinye ungagijimi leti ngoma ngoba leti ngoma lento nikwendela emabandleni baningi bantu ngala etingomeni but ngisho uma ubona ukuthi but utakubona ukuthi sigcine sesinabo more than 21 million webantu lokuba khona ukuthi
sebaningi la kule amasemon leti ngoma ngoba siyanikopela ukuthi wedwele isidawo ukuthi bani ukuliphi lizinga. Njengakuloko nje ungakuthulisa kanjani le nto le onke la mavidiyo sikhulume ngetinkinga emakhaya ama-conflicts. So uyakubona ukuthi yiba nalo mkhaba mani, gwinya le nyama. Angiphethe ngokuthi-ke bazalwane akusasiko nje abantwana lesibakhulisile la kaLozitha. Sesikhuluma nje nelibandla ukuthi hey mfundisi, this Bible school sengiyakuthatha Mateyu 25 ungiphe nje amathalenta mfundisi sengiyowadalisa. Yes, kuningi lesikhulumela zakukhombayina ukuthi whether kusebandleni noma isethaphela ekhaya babe namake nebantwana, kusebhizinisini, iproject, inhlangano leti khona lapha tekulima emakhaya ini nayo impilo bazalwane. Thina bendlu yokukholwa ukuthi ungakayi lesivanzini sakhe yolima nayi imfihlo. Umuntu osakungena lena umuthi uphuphe lapha kulo yakho, nomshado wakho lapha kulo yakho uphuphe. Ngike ngithi nje lokho ukuthi enze tonke itingoni bhekela ensimini. Phinze futhi ophuza kulamanzi akomi. Phinze futhi khumbulani isikhukhukazi siyanibida, ngenani manjwele kunekubanza lokudakho. Oh Jerusalem bengifuna kugadarisha kangaka but you didn't see your days of visitation. Phinze futhi umfana uma atalwa sahelwa noma ungaya kuphi uyadzinga lamabele lawa. Kuthi Psalms 87 imithombo yami ikuwe ngempela, imithombo yami ikuwe. Uyade ngithini siyanitsanza abazalwane. Make sure uyamhlola nalomunye. Hallelujah.